Apay nga ya sinaanak mo tanabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Jakilibak, Garda. Naitati puno. Kunagtupay ka. Bayanaramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda. Nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Yakon ay ayatan ni Garda. Adan sa baling ay ayatag. Kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka po ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alam, pautangan na kon. Sigurado kami na singirinak ni Garda. Katawan pagbayad kao. Ayawang kwarta. Ada pang usarak iti basit nga urnong kao. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makaamo makisarita ken kwa na kabagais. Please. Uray tagayin mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Ket pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga hisapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka Garda. Desisyon mo dayta. Ngem panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan ati utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, Garda. Ta siyempre ada basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkari na kanyak. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama. Dinadail na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, Garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya nga at daditan. Awanan ti maramidan tayo, Garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na jay akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan nagbababay pulos? Italahang Garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan. Kinasarita ko ni Garda. Imanugot iti hulugan.
Hulugam ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababay ni ti kasto nga raramidam. Nga nga rod hulugak nga rod. Papay, di mo inay-ayo aya ka bagay, kat gayim mo may. Binulbulatsing mo ko mangamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ije gayam ko. No apay ngamin nga insuka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo ito na dagos ni Garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak kabagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta po ko maun. Ngam kurang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insangpet kon dito balay ni Mona. Tiyag balay na may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tomot nga mintagarem No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, Primo. Love, makakatkatas itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papulo takit idanaom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng sabot na yung beer house na dyan babae. Naulawan dya mami ti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda kalat mutan ngayon suka na. Ngun nga rin Anya nga tangay ti kinayat na dya ma'am. Tsaka mo auntie. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog kanon dyan babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana kaya naman nanti maadaan na iti baby. Makapasuron nga rin ni tatang ante. Kakaasya kakan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inati unak kano ni tatang tan nakaasawa man rin. Dinto asya kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay makanakan. Mga asawa ka ngaminan Sino nga ti asawa kat awan mo't nobyak? Kat mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan oain. Tay nakpay gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda kinukwartaan na klangin Agbayad ka kit din! Awan pa'y maitid ko ita. Umaya ki dyan balayo intong bigat. Agtis kitar ka! At di tatang mo, Primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Alas, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritok day tatugi. Alaman nga rod, Primo. Kitagyaman no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw.
nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kan nangan ititugi. Anya? Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawan eh. Naghirit iti namin na daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kas kaya. Ay, mabit lang ante. At daawag ko. Hello? Ah, Wait. naglokon. At dalay mawag kang kwa na pinanawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayo na yatatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang pay mati kwartak. Agornungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula amwa. Ado, tagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tagbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha, praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan tiyag trabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka diha. Dinak pa'y nasing-singiran. Tanay, nagproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiran dagiti inintid kuken ka. O saranyo kit di iti kabarbaro anobyam. Aguray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingiran. Papanam, primo. Di tabalay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamedam dita? Kwa, aday patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Nah, inal daw mita na mapantika nakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubing nga agararum ken ka. Awamot ubing agar-aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Ha? Mga sawa kong tatang. Ha? Nayaasin na ti asawaam. Adan ayan ubiam. Adan, isong asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda?
Ni Garda nga eksyo Anya, nagloko kan. Saan man natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso Anya, apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudita babalasang isupay laeng may. Man ano ko ma? Awan dakas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rudan. Akay, sublatim may. Sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rudan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamen. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaiso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayaan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na imbag da itapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakis na at agpada da mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Nalipatam sa amata na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan Iso abay-bayan tayo idan, kabagis. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panagimnayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di Ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kun atin na kun. Sika kit dimot. Sika tibagagag kanya. Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apayaya tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kas niya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda. Jak mapan ni Jayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay nga kasta ka nobyam dayjay. Hindi saan itan? Inutil mo't-tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay nga kasta ka.
Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda kanakan. Apay nga dimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya ka ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo tahante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kankwana. Ay ka, wana. Awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Katawan kadwa ni nanang mi. Mala. Siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda, ante. Ay sanay! Di kalagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Ha? Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabain kayo kiday. Ha? Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, iso sana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinanghasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging gaidipin mo sayan. Alakastan, tikabsat manugayem mo, Rina. Please like, share, and subscribe. Thank you.